Daluman kanong penalty magkaulagang 20 hanggang 50,000 pesos ing ninumang marakapa Emmanuelod face mask keti Pampanga. Malyari la naman kanong masukol metong hanggaan na mabulan nung ela maka pamayad. Yaning pepagan na kaning lokal ka panibalan kareng katamong kabalen. Makabase ang mebanggita batas king Ordinance number 756, agewa ning sangguni ang panlalawigan at inaprobahan ng Governor Dennis Pineda. Makalagay kini nga mandatory impamanyulod face masking kilwal ning bale at kareng public places king probinsya. Nungala naman kanong face mask, malyaring maskireng DIY o do-it-yourself mask basta't mitakpan nying asbuk ampuing arong bang makaiwas keng COVID-19. Lizen Morten, CLTV News.